Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы YouTube көрөрмандары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Туугандар, ушул экранда турган өтө мыкты, чоң уйлар сатууга чыкты, достор. Көрүңүздөр, мынакей. 5 баш болгону. Үчөөсү бооз, достор. Экөөсү саан. Ушул жигит ар дайым жакшы уйларын чыгарып келет, достор. Көрүңүздөр, мына. Киндик баштарын, желиндерин көрүңүздөр, мына үрптөрүн караңыздар. Бирдей го, туугандар, баардыгы көрүнүп турат. Номер экранда болот, туугандар. Чалып байланышып, жакшы уйладан алам деген бир туугандар болсо, кайрылыңыздар. Тиштерин дагы ачып көрсөтөт алдыда. Баардык маалыматтарын берет. Сиздер дагы көрүңүздөр, эсине чалыңыздар. Ала турган бир туугандар, мына тишин дагы көргөзөт ар бир уйдун. Туугандар, тишинен дагы жашын билсеңиздер болот. Бүгүн 10 ноябрь 2025 жыл. Уйлардын адреси Чүй облусу, Жайыл району, Кара-Балта, Полтавкада, достор. Мына Муз оолусу дагы бар. Эси менен байланышыңыздар. Анда эмесе видеого лайктан тырс басып коюңуздар. Башка бир туугандар да көрсүн. Балким ушундай уйлардан алам деп жүргөндөр болсо, мынакей ургачы Муз оосу менен экен бул уй. Себепкер болуп калабыз, туугандар. Көрүңүздөр. Эси менен сүйлөшүңүздөр, баасын келишиңиздер, достор. Мынакей сүт чыгыштарын караңыздар. Выз төртөөнөн тең бирдей чыгат экен, достор. Көрүңүздөр, мына. Анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз, туугандар. Номерлер экранда, доставкаларынан ойлонбой чалсаңыздар болот. Уюштуруп берет 7 областка чейин. Сүйлөшүңүздөр. 5 баш уй сатылат. 3 боз, 2 саан. Бул норвежка уй, таза. 3-сүн туйт. Жакын боз. Онун ичинде туйт кылат. Жен салып койду жа. Ой, 140 бар. Ой, жош. Челдер түрдө тең иштейт. Sütü 27-28 litreye garanti tutsa. Matış. Oldu. Bağası 340 bin. Gelin avcılar olsa söyleşiyoruz. Kim olur? Bulmuz olsun ben. Burada fazla. Alato men Norveçski aralaş. Tuğanına 1,5 ay oldu. Muz olsun urgaçı. Данное время süt hazır. 17-18 litre var. Çinler törde tengsiyet yumuşak. Kanalda. Den sol, polnu sol. İçip çeşit жақсы. 4-cü tut. Oldu. Bunun bağısı 245 bin. Реально амчылар болса кем болот. Бул таза алато местный уй. Музоосу таза шведский синтетикленген. 3 чумалык. 20 күнүн болуп калды. Ургачы. Уйдун данный время сүтү 12-13 чыгып калды. Дагы кошот корм берсе. Челиндери. 4 çevirken ravochi. Yumuşak hayvan. İçip çeşiden sol olacakşı. İkincisini tuğdu bu. Çaş bu. Benim 6 dişi. Sayvadat. Oldu. Bunun bağısı 195 bin. Bolor ile. Biraz kana kem oldu. Çoğundan. Namaz olsun. Bu iki dişi kunajın. Taza Amerikanka. 8 ayga boğuz. Şeyini koyup başladı. Çoğuş tepeydi. Dört jelin teң жақсы.
Aybay joş. İki diş. Evet, tegiz kunacın. Diş. İki diş canlısı var. Çeşitten soğuğuna kepildik var. Bağısı. 220 bin realini alıcılar olsa biraz çürük verem. Bu taza şiir kunacın. İkincisini duyt. İçindeyse ikincisi. Alt çarmay boz. Başkaları. Evet, yoğuş burada. 4 çenin tengiş değil. Başkaları. Çeninlere. Birincisinde 18-20 litre bergen. Evet, tegiz mi? Deniz alıp çiftçeşi çakış. 6 diş canı sayalım. Bunun bağısı 230 bin. Alıcılar olsa çocuk verem. Uylar Karabaltaşarı, Altavka yolunda. Liboyca kadastak var Kırgızistançı.